Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadika al-jari wa jma'ni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Ismul kamil Muhammad Musa bin Bahrum bin Hasan bin Mahmud. Ana min Kembang Tanjung Al-Makti Qahbiri Al-Asimah Aceh Darussalam. Madrasatul Ana Mutakharij min Madrasati Ummul Aiman Al-Thani Merdu Pidijaya. Al-an nuridu an nasraha bil lughati al-arabiyyah fi nadmi matan jawharah tauhid li shaykhina yani Abi Nawali hafizallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Segala puji milik Allah sekalian karena nikmatnya kepada kita dalam alam. Salat dan salam kepada Nabi Sayyidil Anam, membawa tauhid yang telah hilang itu zaman. Mal maqsud bil hamdi? Al maqsud bil hamdi lughatan huwa al-thana'u bil kalami ala jami' al-ikhtiyar ala jihad at-tarjih wa at-ta'dhim. Wa amma shar'an fi'lun yubdi'u an ta'dhim al-mun'im min haythu kawnihi mun'iman ala al-hamid أو غيره. وفي زمان الجاهلية أن التوحيد قد فقد، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم بدين الإسلام يعني بشعار توحيد. Nabi menunjuk kepada makhluk sekalian agama yang benar dengan dakwah dan dengan pedang nama Muhammad sebagai Nabi kesudahan utusan Allah ke manusia dalam alam. Wa tariqatud da'watin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi tariqatain. Al-awwal tariqatul hal wal maqal yani bashira wa nadhira. الثاني الدعوة بالسيف يعني بحرب بسبب الإنكار بعد إشعار بشيرا ونذيرا. Salat dan salam lagi kita mengucapkan kal sahabat dan jamaah sekalian karena mereka datang agama kepada kita. Salat dan salam sebagai tanda membalas jasa. Mal maqsad bis salat? As-salatu rahmatun al-maqrunatu bit ta'zim wal murad bil al banu hashim wa banu mutalib. Wa fi qawlin kullu mu'minin fi ad-du'a. Wa qad fassara al-jumhur bi anna as-salat min Allah rahmah wa min al-malaika al-istighfar wa min ghayrihim walau hajarat wa syajarat at-tadarru' wa du'a. Wa ma'na as-sahabah huwa man ijtama'a mu'minan ba'da al-bi'thati fi hali hayatihi ijtima'an muta'arrifan bi badanihi walau lahadha wa mata 'ala al-iman sawa'un ruwiya anhu am la. Usuluddin dasar agama harus diingat, hukumnya wajib menuntunnya dalam syariat. Dapat pahala kalau kita menuntunnya dan berdosa kalau kita meninggalnya. Awal wajibin 'ala al-insan ma'rifatu ilahi bistiqar wa bid-dalil wa nutqu bi syahadatain
صحة الإيمان لمن قدر. ويثيب الله تعالى على من طلب علوم التوحيد، يعني حكمه واجب على كل مسلم ومسلمة. Usuluddin luas sekali pembahasan lemahlah akal dan pikiran mengurainya. Untuk itu perlu kita meringkaskan agar dapat semua orang mengertinya. Wa kana ulum usuluddin bahsan wasi'an li'aqlin dha'ifin bifahmihi. ولذلك يحتاج اختصار ليكون مبتدئين مفهمين. شكرا على استماعكم والعفو منكم جميعا، والله الموفق إلى أقوام الطريق. السلام عليكم ورحمة